I'm shuffling. Welcome to the KDK Tech. Pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite radio, online radio preko Caster FM-a i sam broadcast programa. Znači za početak registrujte se na ovaj sajt, stavit ću isto link u descripciju, mada je jednostavno caster.fm. Znači registrujte se ovdje, ja neću sada jer već sam se registrovao. Ja ću da se loginujem. Znači obična jedna registracija i vi dobijete ovaj dashboard. Znači to mi je glavno u svemu. Znači te informacije će da koristite u sam broadcastu. E sad, kada skinete sam broadcast dobit ćete ovakav folder, opet obična instalacija, znači setup. Instaliramo to. I znači grep kopiramo. Firebird. Mislim da je ovdje. Nije, sad vidim gdje se nalazi. Special audio, znači program files. Special audio, sam broadcast, tu. Aha, malo smo se zajebali. To je to, znači startujete program. Ovdje ovo ništa nije bitno, znači samo next. Evo ovdje I want Sam Broadcast Studio for free. To je to. To je taj program. Znači odete ovdje na deck B, znači na desktop B i imate encoder, se zove prozor. Znači na ovaj plus istisnete MP3, ok, i sada ovdje server details, znači stavljate one podatke sa caster.fm. Znači ovdje stavite na icecast i samo iskopirate ono tamo odande. Ja sam sada ovo sve iskopirao, znači idete ok i pojavim se ovdje vaš radio. E sada, potrebno je tamo da startujete na casteru, ovdje potrebno da startujete server. Ja sam ga već startovao, sad da ga ugasim. Znači vi ćete dobiti ovakav pano. E sad, znači samo odete start server. To je sva mogućnost. To je to, znači potrebno je samo da startujete taj server. I sada samo u broadcastu idete na play. I sad kaže recording but no audio. Sad odete na, sad ovdje ako refreshujete vidjet ćete ovdje da je on air, znači da ste povezali program sa netom. I sada znači u sam broadcastu odete na desktop A i samo ubacite tu muziku i puštate. To je sve. E sada link od radija je, znači ovdje
websites i your website address is, i to šaljete svojim prijateljima ili kome hoćete, znači to vam je radio. Ovo sve možete da editujete tamo na dashboardu, znači ove tekstove ćete morati da iskucate, izlupetajte nešto ako ne mislite ništa sad nešto da pravite važno. Znači to je to, znači to idete samo ovdje sve to podešavate. Znači ovdje imate settings, u settingsu imate te radio details što morate da ispunite i imate tu još more drugih, znači nekih opcija za uređenje onog tamo sajta, znači te kao da stavljate logo i tako neke gluposti, ali sve to jako lepo urađeno i mislim da je ovaj sajt za sada najstabilniji, najbolji i to bi bilo to. Uživajte i vidimo se u sljedećem tutorialu. Pozdrav!